Khajna Integrated Territorial Organization Hito Central Body hakalai tarik nailor kalami syakmat ban pensngau halor kajing suba bakadan kajing bam sap kabajur halor karukom penya ye Mawshun haki cement plan kibadon ha East Jante Hills District. Yakani kajing suba lapan pau Presiden Rangba kaseng bak donbosco dekhar hakalai tarik nailor hakilar pathai Khubor ha Shillong Press Club. Ulayat ho General Secretary jongka Hito ba marbu dekhar ba legal secretary ba Shania Nongrum kilawat jingtip deka right to information RTI nakatenat ka ba pet yakani kakam. Uba donbosco ulaong ladajur ka bam sap kajing duonong ka ba kraw ya Khuborjylla. Da kani ka RTI ka Hito ka kwa pentip Katno yo Khajna ka Meghalaya na Mawshun. Masyado ay kulay yung piki lapay Khubor ay jing pentip langkot ba pila lak menyawan lang hantrasi. Te habi day bat kanika kajungwan ay briefing kajungi sa Shillong Press Club kadai halor kanika incidental ses kabahay ka sorkan berkediamat ini cement factory hakasan dari benai ada jalan pesan yang bu kanika right information dan panjang tip habi day kanika hukum salam Yuni Mawshun komiti hapo cement plan kemudian sepuluh jadinya te in details habis kania te nilap bengiwan saya nilap pathai Khubor ni pak an pesau ba nialet dan nilap dan nikanok pakadon ke big scan lengba besorkat highlight ki cement plan ban ya penlik ya kata revenue dah kepada keti langkat tu kan ki head masyarakat Samla all the party involved untuk kita mengikat tu kan ni bagi mi kita ki high level ki bapak kan penyak jika revenue sama state apa ni tap apa te yakini ki details ngan IT nama apa yakini ka RTI la file legal secretary jung shane es nombor bak mau mon dekat keswa bagian brief tengi ni la pembar kan ni baga kajing temu jong sarkar man siom pelok yaki likely otomas konsel ni bakadon reliat bakani namar ma ndala ngam cili ndala PHI kumba kikwa ban siom pelok hadir basim sunop kikwa makini re Khubor khanan ban yo ban lat ban ya lat ikini kibi tu bat konsel te habe de kini ai prokhat point wise na way at Hito in the battery secretary but legal secretary. Hagabaya day bakanika briefing juga minta kasih ni Shillong Press Club. Ini yang kaseng iwan ni ban pensengau syek sarkar lang bajang fisia gelap pathai Khubor bagi buk kejing dawa sarkar jelang bahkan pensyai yang ni kaseng bat ya ka jelang berapa way ba halor kanika approval pala ada state government sagi cement plan halor incidental limestone ti habangi bisar puni aja gidulir ki court islah documents na do ka MMDR hado ka Meghalaya Mines and Minerals Policy aga khara kamdan ka provision ka babatai dan kamdan ka paragraph ka babatai sai ba kadeu ba ka government ka state government kala ban ai incidental limestone lani incidental chalan ya kinu ki kharkhana lani ya kinu gari cement like no minor mineral namar yo limestone hi la khenyu ku major minerals te katkum ga RTI ke bagila pan ha santarik prime azar pesan nila yo itu job halai tarik jubab halai tarik upnai bandu azar pesan te keba kejingkeli kebangi hadu mentang kat kwa ban sngau ban pensyai kolong kejingkeli kebanyo ke bangkum ni furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industrial use falls under incidental category. Kajubab kalong not applicable. Kabamut ba kamdan provision ban lani kamdan ko provision ban ka sarkar kala ban ai incidental chalan yakino ki company ni ki cement ha gabay dei badu Mawshun namar Mawshun la khenyu ukumu major minerals. Ti ni gila keliru ikujubab kabam ni is there any limestone approved as incidental in nature for cement companies? Please provide the quantities approved in as incidental in nature. Te kejubab kalong
Kidan hadu new teli cement companies bayo igani incidental limestone kapanongkong tadai ka Meghalaya Cement Limited kada kisi syaikhot ka topsem khat phralat prapo new hajar khandai spa prapo metric ton incidental limestone ka Green Valley Industries sangtho sawlak khat phra hajar aspa saw point lai ar metric ton Goldstone sangtho lailak sabu phra hajar aspa sabu ar metric ton Star Cement Shikror Nyebu Khandai lak labisan hajar Sanspa lak away point line san iwe metric ton Hill Cement Sab Khandai lak Arpaway hajar Prapusan point iwe rew metric ton Amrit Cement Nyebu Khandai lak Nyebuway hajar Sanspa saw metric ton Jaintia Cement Sapulai lak ar hajar metric ton di kini kita jingkai begini yo nak lembah kejubah ke RTI na poka Directorate of Mineral Resources te kajing temu jong sarkar ban lute lani man lut ban kani big scam haji ngede begini ka lime incidental limestone te namar lani ka sarkar ka issue lembah kani ka incidental ka au ki awai ya barok tax bade bansim nadu kases ka assess royalty welfare kumka begini ka Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund kila light and siu assess kila light and siu hendrik siu tang ya ka royalty ke bak prapo tengka ke bak prapo tengka ka mud ba ya ka barok khai kini ke total metric ton ladi khen barok nyu teli kini ki cement plan no ka poi hado 100 crore arpo pralak praposan hajar sauspa khandai hundred point pralai iwe metric ton 100 crore arpo pralak praposan hajar sauspa khandai hundred point praspa lak iwe metric ton tela dan multiply yang ni 100 crore arpo pralak into prapo kemudian prapo kena kena royalties mo kapoi ke bisa hado life spark 1 crore life lak khandai hajar new spark 1 tengka kani kede ka pisah ke ba kisiu kini cement companies syak sarkar lani yo lesi kampoi syak account of government dari katkum ka ai ni yo ka ka jingkai ni bengi ka research ki melale ni kelang seng ni laba kani ka life spark sabulai klor kede ka pisah kini cement companies kisiu yak ni royalties but kisiu tangi royalties ki awai dia ka MMRF bat ka DMF KMF ada kemudian kada Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund kaba new product cash metric ton per metric ton new product ka but ya kani District Mineral Foundation Fund kaba 800 cash metric ton tila degi plus prapo ka kada royalties new product ka dega MMRF but 800 ka dega DMF kamu total kalau cispa new product ka di cispa new product multiply dengan total incidental limestone ba approved the government 100 crore ar prala kapoi ki pisah do news pa 100 crore ar khulak 90,000 100 pratika kata kadai ka actual calculation ka scam ka big scam kata scam kas news pa 100 crore ar khulak 90,000 100 pratika kadai ka scam total ka pisah ka sibong nak ka ngimtip ka posai mo ka pisah ka unknown amount. Lagi gimana sih kena slice pak 10 crore, news pak 10 crore minus slice pak 10 crore kapoi kasak pisah sa sang pak lai crore khat ar lak 100,000 news pak tengka. Ti kani kalong ka ke ba penlengo yang bahkan ko provision badaka ka guidelines jong ka Meghalaya Minerals Mines and Minerals Policy bad kani ka Mines and Mineral Development Regulation Act 1957. Namar yaka incidental salanhi kila depan isu incidental tang yaki miners yang kita yaki miners mineral om yaki majors mineral. Ka notification ke ba isu dah ka Government of Meghalaya Mining and Geology Department notification ka ha ka arko kendai tarik Januari arsa ka fragani de latest notification bapumi daga Mining and Geology Department. Ka kedai hukum ni kong ba the incidental in context of extraction of minor minerals means such unintended extraction which arise out of non-mining activities such as construction of road and others major infrastructural projects
Kamut ba habaong incidental, kamut bagi kita ke intention banti yo like Mawshun. Kadi intentional, unintended. Dia di pengabar hadu kanu kadi ke sarkar MDA ke pemerintah. Kalawan isu incidental yang kadi semen company hadu 1 crore atau peralak tam metric ton. Habaka ka ain ke ong ba buat kadi kan order notification bapumi naka mining and department ke ong ba ya major mineral scheme lah ban isu incidental. Habaong incidental kamu unintended. Gimana ban hendak kita keliru ke tempat bang kam kan ke provision kata apa gilaban isu incidental kalau ke jikli ke banyak ulang ba furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industries use falls under incidental categories ba not applicable kamut ba kamdan kani ketika jubah hi kepala jubah dekat Directorate of Mineral Resources ke bamut ba kamdan kanu kaan ban isu incidental ya limestone benar pada itu major minerals tangi ki minor laban isu ya ka incidental salat nomor ki awat lut ya bar lagi formalities kenang bagi laban nomor lagi ki ham yo ya ki NOC ban apply ki haptan ke mining list tangi ki bedan ke mining list ki laban mai te ki laban ti yo Mawshun in large quantities kan hakano kat kum ke mining plan nomor dia ke mining plan hi la ai dan Indian baru umai la perkhe dan Indian baru umai ban ki nangta ki habyo saya ka clearance forest from the forest department ki habyo ke NOC na district council but ban like kini ke baru khoi kenang mungkin la ban ya bantu ya bangklok ki ai kini ke sarkar ai ada ka incidental limestone kan kenang makin avoid no ikini ini formalities baru khoi ti kani ke dai ke ba ke kusung no ke alis no ba jing bangsap ke cerkai tam hapo kani ke tenur jong ni ke sarkar pemerintah ti ngini ke yang seng ngin ya syong perkat lo kani ngin perkat bat ngin ya wat insa khot igi expert ba long gi mai gi kham sepang lo kani kam bat ngin nong syong klik ti bat ngin lai de dai lo kani kam khanang ba ngin lap mano ba ti bat mano ba dan bentah hakani ke ban ya selok ban kumno ban isu igi incidental limestone sekini kana cement company sepadang stage for East Jadi Hills nomor lada ngi ainat ya kum kini jingle jong sarkar suki kan ka persyang ban yuroy ya kini ki bor censar nadu ki bor jong district council ki bor snong bat kunta ter ti ngihi nginom ainat di kum kini ki berapa nomor kani kadai ka leakage of revenue lada jen ada barang kini ki companies kinya kat kum ka norms ngatrai kini ki district council kamtam ka Jadi Hills kam nom terduk tulap kanom hiran bisa duk kini singi pemerintah kum terduk pemerintah ti dei lembang jingle jong sarkar ka wan no ka apot ba ka district council hi kamtam ko Jadi Hills ka wan gani ka jing terduk bisa jing hiran bisa had ka ba serkhe hadu ka gani hadu ba gani ka sarkar kala sim da karai pakan siu no gitulap kinong trai kini staff jong ka council ti kani ka dei ba ilalap lembaga ni RTI igi dulir ki beliau lembaga lat wajib tim RTI pengilap isim ba kani ke sarkar ke ba yang ba kini ki nong nikmat ki ba syong hate ko sekretariat kimde ki tagi statesmen handre ki degi salesman kimde ki tagi legislator ki degi contractor kimdan kata capacity kimdan kata jingai kumno bawan te ban ra ban create revenue ya ka state hanalor gili i ba ka state jong ikla here hagil yang benta bher daru ka jing boleh buti ha yok kot andai ki perkatang ya ka kumno ban pentiu ya ka jing kamai bat ka spa jong ki klam da perkat soi ga lawe dan ni ka kumno ban pentiu tendrong ya ka state jong i tang ya ro yoki hoi prapodan gas permit return Jisha kami mana kamu bukan normal pakai nama dia tu bang. Kamu bukan normal. Ini kacau tulis tu cara ni. Dia boleh aku. Dah kihaban apply yang mining list. Mungkin Kimton mining list. Lada kita ni ke mining list Kimton kam ni kata incidental.
Kisah bagi incidental login lah ban ke sarkar kamla kamton ke provision na ke patai ba kedeu ba ki ke sarkar la ban isu incidental nomor ulan stone de major minerals tangi ki minor minerals kila ban isu incidental kumi ki mau kontrol ki mau ki mau border stone re ulan stone ni kamton ke provision ko MMD anak ni haga Meghalaya mines and minerals policy ahza karar ban kedeu syai ba kolom ba kila ban isu incidental kani kadai tangi jingla itu kejing loot kejing lute ya ke revenue kejing duti jangan ke sarkar karena tahu yang